Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Zwifanyiso zwa satellite zwi nga shumiswa u anganyela khaboni i vhulungwaho nga maḓaka. Tshigwada tsha vhorasaintsi vha dzitshaka tsho sengulusa zwifanyiso zwa milioni dza 60 u anganyela khaboni kha miri u bva kha maḓaka a Amazon, Congo Basin na Southeast Asia. Mawanwa a tsedzuluso a sumba uri maḓaka a khou vinyuwa nga tshanduko ya kilima nga nḓila dzo fhambanaho kha ḽa Afrika, Asia na South America. Bambiri, Heterogeneous Climate Controls of Tropical Forest Biomass yo gandiswa kha dzhenala ya Nature. Vharamabindu muṱuku a bvaho tshiṱirikini tsha Vhembe, Belren News i khou tikedza vharamabindu vhaṱuku nga u vhafha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi havha. Ndi pfhi muṱabi wanga Phesi. Business i wanala Manini na hanefha Thavhani Mall uri vha ri khou shuma zwezwo foda vhathu zwo vha Juma mara vhaṅwe vha ri buka vha ri vhidza uri ḓani ri fodele dzi event dzashu hayani na dziṅwe dzi event dzine dza dzi khou itwa kha musi mishumoni kana dzi celebration ngoraro hayani ndi vha ndi khou dila nga studio. Ndi na studio tshina backdrop na mavhone mavhili nyana thungo tshi ita ndi kale tshi khou tou takuwa. Zwithu zwine ra ri khou ḓidila na zwone fhaḽa studio ndi zwezwi zwa dzi portrait, dzi birthday shoot, dzi pregnant shoot, ndi zwine ra khou ḓi ṱanganisa zwone hanefhaḽa studio. Ndo thoma u foda hanefha Thavhani nga I think 2021. Nda kona u aluwa from there. Nda vula studio tshetshi asikalekani nga ndo tshi vula nga 2023 2024. Ndi nga ri benefita roṱhe ngori riṋe ri afha ri tshi khou vhidzelela vhathu zwinepe Thavhani hanefha muṅwe u vha a khou ḓi thusalea a khou wana zwinepe zwa cheap zwa fast zwine zwa ḓa nga u ṱavhanya a songo thoma a ya kha mpisi studio kana a songo thoma a buka muthu. Ri vha khou vhona nga ri ri khou wina roṱhe hafha fhethu. Currently maybe 15,000 nṋe kha business yanga ine nda khou vhona uri zwi nga ita ndi yeneyo. Ndi to upgrade nyana kha zwithu zwanga nṋe a si zwithu zwinzhi zwino nda khou pfha ungari zwi nga ita uri business yanga i si aluwe. Ndi khou tea u tou wana koko 15k ndi khou pfha ungari ndi vha ndi started. Okay, Nda uyu ndi Adolf Phumudzo Netshilaphala. Business yanga i wanala Makhado Biaba kha ḽa Njelele. Ndi vha ndi khou shuma nga u diḽivara vhathu na u diḽivara mihwalo nga goloi ya private na nga goloi ya baki. Ndi vha ndi khou shuma 24 hours. Vhathu vha no vhuyelwa kha vhubindudzi hanga ndi vhashumi vhane nda ita ndi tshi vhafha goloi uri vha shumise goloi. Ha dovha havha na dzi customer dzine dza vha dzo nthola dzi a vhuyelwa nga uri ndi vha ndo dzi khathela distance kana ndo dzi khathela lwendo lwa u tshimbila na u hwala. Ha dovha vhuyelwa na nṋe muṋe ngo wana zwiṱukuṱuku zwine vha mbadela zwone. Tshelede ine nda nga humbela kana nda nga vha ndi khou ṱoḓa uri ndi thusiwe ngayo ndi 100,000 uri ndi kone u developer app ya uri vhathu vha kone u wana khayo na u wana iṅwe goloi ine nda ḓo kona u thusa vhathu ngayo ine ya ḓovha i khou thusa ine nda khou i shumisa. Ndaa. Ndi nṋe Makaburi Filwe. Bindu langa ḽi wanala Matsapapapani. Ndi vha ndi tshi khou rengisa zwikontsi henefha Papapani. Zwi na miṅwedzi miraru ndi khaḽo iḽo bindu. Ndi nṋe ndo no vhuyelwa nga murahu musi ndo wana order ṱhukhu mara arali ndo wana order nnzhi a thi vhuyeliwi ngori zwiṅwe ndi a balelwa u zwi ita nga ḽivhanga ḽa uri a thina tshiṱofu tshihulwane, tshiṱofu tshanga ndi tshiṱuku. U thusiwa ndi nga ṱoḓa u thusiwa nga tshelede yo no swika 10,000 uri ndi kone u ḓi rengela tshiṱofu tshi na dzi pani khulwane uri ndi kone u ita zwikontsi zwinzhi bindu ḽanga ḽi aluwe. Ndi nga livhuwa arali ha nga vha na muthu ane a nga ndambedza ngayo masheleni. a guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho.
lwa miṅwaha i fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Kulu. Zvino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva ka 500 u swika ka 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.